on. Dek, apa kayak behel ke kah? Man? Berapa apa kayak behel ke? Baru. Oh, behel baru. Apa kayak behel ke makan jeruk pedih, makan bedah, bibi. Kan kalau tarik. Oh, mereka tadi anak bibinya, eh? Sang lipih bibi. Coba tendek. Ya, ini kata pengalaman lewat, ya tendek. Nah, kan kanan ni puas lu, 4 emang ke? Kalom. Dah, hai. Halo, hai. 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 Cái kem này cơ. Hai. Hai, cái kem này cơ, baru aja. Bapak. Nah. Hai. Wan. Hakim ni ke? Slip me. Anjir kem. Tak mancung hidung dia. Aduh. Memang kita nah. Ai. Oma, kat dia apa hidung tu? Nak mancung, hidung gap tu. Memang Tak pakai efek. Tak pakai efek ya. Nah. Kau bibi ke mancung ai. Memang kita. Ngan lu ngai chat anak kata pai kah? Ikem, kay siapa lo ikem ji? Tandai kem berarti tandai tim. Naik tem, kudu pegah. Tandai tim adik kan lepeng. Hah? Adik kan lepeng tim. Lepek, bakpek. Oh, Pak Beng adik ah. Pengกับหมาแบงดูมมันนี่มาได้หรอแบง Gulai kuning tinggal kaya Rawi ya. Nah, nanti kalian tuh komen ke. Gram tuh. Apa dia komen bro? Bener komen, nanti ratu.